Za nami je prvi glasbeni festival letošnjega leta. To je mednarodni glasbeni festival AS, katerega je profesor Julian Arguelles opisal takole. Saxophone. You have to love saxophone to be here because it's almost 100% saxophone. It's a lot of saxophone going on, and I love saxophone. It's my instrument, so this is Christmas. Na 3-dnevnem dogodku smo lahko videli mlade saksofoniste iz 6 držav, ki so se udeležili seminarjev in delavnic in si pri tem nabirali veliko znanja, pa tudi novih izkušenj, pa tudi veliko novih prijateljev. Meni je bilo zelo zanimivo, naprimer, pač ene take vidike glasbe, ki jih sam nisem še doživel, pa nisem nikoli delal tudi ne, in zdaj v bistvu prvič to vidim, pa kar zanimivo. Izobraževanje je vodilo 9 mednarodno priznanih predavateljev. Ti so med mladimi prepoznali tudi nekaj izjemnih talentov. Some of them are really talents. They very quickly get the idea. And I did hear some musicians who could be very, very good. But it all depends on whether they get so self-motivated or fall in love with the music. Obiskali smo njegovo delavnico, kjer jih je učil tudi improviziranega igranja. Poudarjal je, da je pri igranju zelo pomembno, da vsi člani skupine upoštevajo svoje soigralce. Solist mora biti vedno v ospredju, za kar pa mora poskrbeti cel orkester. Pri tem je najbolj pomembno, da vsak pozabi na svoj ego. Mladi so bili nad tujimi predavatelji zelo navdušeni. Spoznal sem gospoda Preinfalka, zelo dober profesor, uči v Gracu. Ja, razmišljam o tem, da bi morda šel k njemu študirati. Ja, spoznal sem Arguellesa, je bil tudi zelo prijazen gospod. Ja, Rio Nodo, moj idol, super osebnost. Predavatelji pa so bili navdušeni tudi nad čudovito lokacijo festivala. Bled is beautiful. It's absolutely beautiful. I mean, just look at the view behind it. It's beautiful. We have a very happy vibe in our hotel, and we had a great night in one of the bars close to the lake last night. It's really very inspiring and very peaceful. I like it. It's wonderful. Poleg čezmejnega povezovanja pedagogov je bil primarni cilj projekta druženje in povezovanje mladih s pomočjo glasbe. Na dogodku smo opazili močno sodelovanje med mladimi in starejšimi glasbeniki, kar pa je v svetu, kot pravijo glasbeniki, redkost. Ravno to mi pravijo, namreč zanimivo kolega, ki ga zelo spoštujem, Rio Noda, ki je tudi letos na seminarju rekel, da to v svetu redko vidiš, da bi se res mladi in stari oziroma učenci in mentori tako družili tudi potem, tako kot rečejo mladi na afterjih, ko gremo še malo ven se poveseliti, smo vsi skupaj in praktično seminar se takrat šele začne, ker nastane ta šola oziroma seminar za učenje, za življenje. This is really rare that so many 10-year-old kids are playing something I never saw before. So this is really rare and it's really special that Leo actually at the end made all this possible with his friends. Na koncertnih večerih smo slišali prepletanje džezovskega in klasičnega glasbenega sloga. Glasbenike smo vprašali, o čem razmišljajo med igranjem. I try not to think when I'm playing. I try to be absolutely in the moment and I try to surprise myself. In this moment you do not really think, you sort of act and you try to be in the moment. And this is exactly what happens when you play. And as soon as you start thinking, maybe because something went wrong, you are really in trouble. Because you slow down the artistic process and the flow. O pogledu na tolikšno število mladih talentiranih glasbenikov, združenih v mednarodni orkester, je Pupis izrazil izjemno veselje in ponos. V sebi čutim neko zadovoljstvo, sploh kar vidim in kadar vidim predvsem naše udeležence delavnic, udeležence koncertov, obiskovalce koncertov, ko jih vidim vesele, nasmejane, to pomeni, da smo na pravi poti in da je festival uspešen. Zahvaljuje se vsem, ki ste prispevali k nastanku mednarodnega saksofonskega festivala in vas vabi, da se udeležite prihodnjega. Bi si želel, da tudi blejska publika pride na naslednjem festivalu pogledati, vrata so odprta, koncerti so brezplačni in vesel sem, da je tudi občina in pa seveda Zavod za kulturo, da so prepoznali potencial tega festivala in da ste ga Blejci umestili na koledar vaših dogodkov.